Di sa nening CLTV36 News, ti mamaglinis lalam kimapaling aslag ning Aldo, itatang June, natutong lagyo. Paulin na ninguran karing mga labasang Aldo, may albugan niya yung karelang compound kim Barangay Dolores, syudad ding San Fernando, Pampanga. Kwento ng tatang June, panenamo ka nung makanining karelang sitwasyon. Miya mo ka nung tugak, arapin king Kapampangan, lulubog na. Atin pa ka nung pamikatago na may luluban na niyan danumi karelang tuknangan. 2 hours mo itanguran o 3 hours. Limbong na kaya may baha kami hanggang ditak mo pero ating itang dinat na ning kaya yung kaya dadala na ning albog itang flash flood sanda mo na sobrang dinat so asel kaya kami every time nawaring makanyan panenawaring kaya kami burak actually man burak miki oil miki asin anang kabulok anang kaya. Panwala ng tatang June, may gumpisa yung albog karela niyang megawaing portion ni MacArthur Highway king Barangay Dolores. Poli na kasi kanunini, ala ng pilwalan ng danum king karelang compound. Personal experience ko kini, nga ipanakit ko ketang megawa, apining cost na ning pamanalbog. Iatapin debris na likwan na nitang kontraktor o ninuman reta, na itang kanal, serade, at itang pibagbagan na, kaya tang kanal, labayong gewada. So, ita lumang kanal, na leko. So, hindi magdanakit ang kanal. So, kailangan luminis siya itang kanal. Kasi, yang babara ito eh. Kwano na mo rin linob ning albog ka rin baleda rin 5 pamilya, pakatok nang muna man king compound. Anya naman nga ni pamu kanu, migagana ka na ng manok nangan Kenny, oras datang imasikan na pamanuran at bagyo. So, migagana ka kami, syempre resaken, machula Kenny, compound. Kami patudtud pining yung kay mita yung problema na ning kaya bale kini so maka-stress hanapin. Minaos naman ng CLTV36 News Team king City Engineers Office na ning Ciudad San Fernando at Kenya katalamita-miya Engineer Anel David. Agpang kaya, ikwado nila sentimiento ring residente at nilawe da na yung misabing sitwasyon. Nag-conduct ng investigation and ikita mo pin na itang aman man ng problema yapin maging construction na ring dalan tamo along MacArthur Highway. Balo ta naman pag MacArthur Highway, it is the jurisdiction na ning DPWH at yung nagpagawapin kanyan, confirm na yung DPWH. So itamo naman sa engineering dahil within the city of San Fernando, yan. Even before the report, may karoon ng coordination with the DPWH and with the contractor na balikan din may sabing lugar. Agpakan David, bukulat dong pasibayo ring kanal, bang kanitak akit kanuing maging problema at lulbog. So back job yung kanyan, bukulat dala pasibayo din kanal and to investigate nung nano ba, bakit magbalik itang itang danum ka rin mapitan na bali. So yan, bukas kanyan at tamong inspection ulit. Bakit to, resolve na nila dito ang maging issue. Magkasana na rin ka nung regular cleaning para ka rin kanal, ban kanita iwasan yung makanining sitwasyon. Siyempre, pag biglat tayo, bukas kanyan, siyempre, buklat tayo, itang kanal. Nung akita naman, nung nanong maging problema, kapag ating basura, linisan tayo and mag-conduct tayo ng atang regular cleaning ketang area nga ito. Kasi bayo yapin, may banggit na bayo yung dalan. So, nung makantay maging problema na desilting and clearing nyo, regularly tanong iyabe karetang programa sa amin. May pasalamat naman ng CEO ng syudad uling agad day ning di-report king karelang opisina, ban di na nagarang solusyon. Wow, makanyan talaga. Kapag ating pong problema, masanting po ipaabot kay concern office, mas mabuti po i-message king kaya katamong CIO, kaya kami po, kay engineering, mag-address na naman. Mas burini po yung makanyan, baka balo po na ng problema, mas burita mo na i-report directly, kareng concern, kaysa po itong mag-granta mo over social media. Yako po yung kaya ko yung talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.